Ona le khorot ba dingwe a ntse re hola le a ntse go hola ka le bafana da ditšhi ile ga ha o ka gongwa ha fela a ntse tlhapi una rata o tsa tlhapi wa bona tlhapi ana yetsa monate wa bona o tsa tlhapi bo foil wa bona o ere ka foil ha o ka ba madima be fela wa rongwa ha hae a ntse tlhapi o Mana swintse jwa bona ya wala ona tswa re tlatsela dikile tlhapinyaka ba tsema ba jwa a o ka bona mogotsi wa bona wa ska ba le hlonolo fela wa rongwa ka motho nya ka loko la teng mani ni wa ya tlhapien wala itse dinko ale mosadi ona sa motse ba go tlowa bana ba rongwe fela mola ba tla tlhapile hao ra ka bola le leke jane ba tlha totally dia tsai o bona tsotso di etsang ana jwale bra se go tlo bua ka tsona le motse le 10 le motse 5 tse tlang a o tswa ka batho hampe ana jwale re tla o hopotsa le motse 10 le motse 5 tse tlang a o bitsa batho dikatana ana jwale no je o bane wena o le nhlono lo nyana re tla o hopotsa bane bophelo bonana bo ha bo tsama jwalo ka re batla ka mehlale me o tshwanela o iphelela bophelo ba hao fela re tla o hopotsa re di mane ena esa ba bangata majite re tshore ga ma re tsena ka yona ma re photsi Paul re tla o hopotsa ka moga dilemo ke nna ke ne ke hopola boga tlhapi ya sa tjela ke yang ale we lebe we entse ga